Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven Membantu memelihara daya tahan tubuh. Magiro do indok nako setiap mata maki acara setiap materi maki telepon maka Iya. da tutu ki Bio Seven. Password na ya Rindo. Password. Oh, password na reke di. Atau Sandina. Sandina Indo. Ya sebelum reke mata maki ko bergabung ko acara Iya. Pak Gunci na reke ngero do Bio Iya. Seven. Apa na pintu na reke ngero do magesena napa biasa Pak Gunci na supaya magati kita mareke di. Iya, Indo. Iya. Iya, syukur kena sama Poji. Asirun to siki ide asoy. So nana ngagaro. Satu Indo. Tanggala Tanggal 20 Asera bulan 5 tahun 2020 di. iya tanggal tahun 2020 sedi. Iya de ulangnya letu tanggal siagar. Letu tanggal siaga Indo. Tanggal 30 sedi atau tanggal 32. Tanggal 20 mi di. Sedi. Oh iya iya. Jadi itu maka dana. Kapan Indo? Apa kita ke tanggal ke bola aku letu mi 20 Asera? Oh, letu mi berarti tanggal baru nih tuh aja. Deng, kita coret-coret. Oh iya iya. Oh iya coret-coret ini. Kata bagian-bagian kayak ibagi window. Loi magati materi mah ya. Iya. Jadi Indo. Iya. Iya, kakina sesir untuk di kulalang acarana. Mapa dendang elong daerah. Mapa dendang atau mapa denda? Mapa dendang atau mapa denda? Oh beda kah? Beda Pak Guru kakak Sinda bahasa Bugis. Oh iya. Mapa denda. Mapa denda. Iya, kok kepanjangannya mapa dendang elok-elok daerah. Iya, jadi Indo. Iya. Iya, sisa-sisa kijolok ko sa dagare. Apa na naruna sa tawe Indo. Mayro makada tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Tak cinta. Tak cinta maka tak kancing. Iya. Naruna sa tawe jadi kanjana kok sisa-sisa kijolo. Alo kako sa dagare apalagi makukuange mega mita ki Indo. Mega di. Iya, jadi iya Indo kalong. Iya ince atau Indo cening. Indo cening. Berarti nako ya ising kaya saku mantaji. Ilong. Kende. Inka. Oh, Inka di. Iya. Indo kalong. Pada sedih asang-asangan we. Inka, lo malah sak buka luku. Pura ka biasa Indo. Iya. Dek perlu si sewa dan kasih. Tapi bantah memang nak. Iya. Pura ka biasa suruh malah sak buka luku. Iya, tapi maka ka iya. Napa irwala Indo aga Indo. Palulu. Ada itu beda-beda tipis biro do Indo. Palulu sabuka lukung. Kamanang una berarti tananya salah. Iya. Iya, Indo kalau salah. Iga pale salah Indo. Iga pale salah. Iro do me buat sabuka lukung. Iga metu me sabuka lukung. Iya di. Nang metu seding. Imagine nang kaya sang sabuka lukung ro. Terus sangin. Magi tanya sabu pengaman atau pokoknya lainnya magi nang kasabuka luku apa na kaluku buana. Iga jena nggak jelas deh. Iko sabu pengaman kan Indo kumi oto we. Ku oto ini. Ya lah kok biasa nama ngotok Indo tapake me magero do sabuk pengaman Dek kada to dek Indo apa pon tengah ka Indo. Oh, mau di tengah ki. Iya. Katoman tuh sabuk pengaman aku tengah tahu Dek apa kagak Jari na tahu apa ku. Salah kerawa alwe. Oh. Iya, sabuk pengaman apa ku supaya dia telis-telis reke. Apa nah wajib reke ngeroda di untuk setiap pengendara mobil atau pengendara roda 4 khusus untuk yoloe. Iya. Si bayar pas sopiri pakai sabuk pengaman. Anak ko motor ki pakai tanah singerodo alat-alat safety tak atau keamanan tak pengaman tak reke di contohnya helm
Iya, aga piro? Aga pindo. Masker, Aga pi. pokoknya jaket maku to. Iya. Pokoknya alat-alat pengaman. Iya, ini lengkapi mana nih? Jadi nako lo kira kayak mau motor Indo, onna iya lo kaja lo mau cerita-cerita cede di, cerita-cerita kak cede. Jadi onna itu lo ka mana Indo, untuk lo ka studio mas sepeda makasih, sepeda mi jolo pak depa kasih gaga motor Indo kalau. Ya naruh kapas sepeda sinking ya lo. Iya, ya tuh kasih pak. Ya tuh lena itu. Iya naruh. Kayak iga tuh sih sepeda kena taruh. Iya, sepeda na tindo kalau makasih. Cede nu balu kemas koke-koke. Lo timbangi ya si pana lo na palalan. Apa tataruh sih di karungnya? Iya, naro kasih. Ya erodo standar na pakai ajuro. Iya, ya naro sepeda motor aku matu kasih, motor otomat tuh asenge ya kasih. Iya, jadi onna erodo inda untuk kalau kaku studio engkau na se di pamotor emak ita. Emak di emak. Iya, na pero emak na palua ke weser kirina, tapi belok kanan. Iya, jadi di reke kumonri manutoki seding. Iya, palotoki reke di belok kanan tapi weser nalina belok kiri. Magani tako sidupan ni reke tapa si geca iga atau magega tak galega mage senai pasi lepoy iya yan narodo sadagar nako loki belok rek atau loki giling loki giling pas sesuai kang isi bawe serta jangan sampai kita belok kiri anda weser kanan iya harus perlu diperhatikan iya perlu tuh nasengera do napa biasana ketutu anak-anak muda ita iya ya tuh siro reken nako anak-anak muda mau motor indo kono indo malahan alena dek napa lu weser jadi idi reke misalnya matau toki sedih matau toki apalagi reke idi manutoni reke kan pelan-pelan mi motor pelan-pelan mi motor napalena reke tepalo leko si anu si runtuk toni reke jadi awe indo para lu mana reke anu erodo di iperhatikan maneng pokoknya iya ciri mana reke ngerodo lampu merah ya agak kata biasa Indo anak-anak muda maka namanya juga anak muda. Maga nih anak muda. Kan elo inasan kayak soheba Indo. Biasa nama korodo di. Iya, kalau iceri Indo tuh pasti makanya biasa namanya juga anak muda. Dede. Cina kok kan detulun. Tapameddu iro. Iya, tanda kedagan Indo. Enako idi misalnya rekeng mau weser kiri ki, tapi nule alena selam tapi idi magani. Nako idi rekeng manuto mage senaro mak geca toki kan idi to reke mano malo iya idi to reke malo atau mak luka reke luka kan itu luka batin iya itu kada idi mereka perasa sendiri pasti engka dua pihak apalagi nak silepoy kan atau engka to biasa naga tunggal kecelakaan tunggal jadi pokoknya perhatikan mana ya rodo sodagar tapi nako sodagar pasti nanai semana mah iya ya naro indok mata usero ka kolong kam mama yolok indok meneng ka stop meto ka wita yolok tega yolok lole kata pakalabe dek meto yolok lambung indok iya hati-hati kira kingi di kimunri iya dek meto yolok labe yolok palabe ni yolok mama apa tahu kisah di jaka mah bisa kiri belok kanan iya jadi palabe yolok jadi naro do rekeng dek teman kiri ke emak indo pokoknya pastina baru-baru ya agama motoro na pereke ma guru ma motoro sakato ma kurodo iya dek pareke na iseng idi jadi pokoknya aga senaro do indo aga sadagar pokoknya iya numane reking erodo nako pastina nako malaki biasa na simindo tes mana nih reking erodo di nako misalnya belok-belok na maka ada peraturan-peraturanku lampu merah maraga rambu lalu lintas naga di pokoknya maku mana rodo pastina poramane ya guru itu dan nako bloki malasim atau surat izin mengemudi. Kamu tahu naik kasim tak idin dok?
Lega. Matuana kasi nule mo pag ako mangurus sa mapaku ka SIM na matuana indo. Taro wising indo. Ako idi. Dek pagagay indo. Oh iya. Nasang iya sa plong mong palipang umuro ko Oh, indo. so, maaga nih pamatola din na yan. Iya, kebetulan mangurus ka inda mangurus ka. Mangurus ka di apa jangan sampai makade sodagar itu nendo kalau na alina macerama na palina topa kebetulan mangurus na makukuangnya mangurus na di. Iya, apa biasanya kan syaratnya rekin aku mangurus simki harus 17 tahun. Iya, jadi indo kalong kan lebih nih 17 tahun. Lebih nih 30. Lebih nih 30. Iya, jadi ya nero ke bata-bata kisah di lokaku kantor polisi mangurus so. Iya, jadi indo. Iya. Nah, ya nero nak cek dero reke papaseng lokaku sadagare tentang ku jalanan-jalanan apa na pengguna jalan kan ternyata maidi gaki umum reke ngero jalanan di ada kedai idi mereka bawa memotoro saya demi bawa memotoro mole lalenge romai engka oto tere engka oto padakala engka bentor iya apa kok nah yang mana reke mole lalenge di iya jadi kau makin tu indo iya makukuangnya nasa waktu 32 menit tahe isalena tetek sa polo sedi. Jadi perlu to jole informasikan lo kaku sodagaren aku makukuangnya live YouTube ke di Indo. Live YouTube ke ku channelna Iga Radio Baro. Jadi untuk sodagaren nasa ngelo mite kondisi na studio elo mite Indo cending ataupun Indo kalong. Iya, nonton ku channel YouTube na Iga Radio tapi sebelum nairodo aja terlupai subscribe, ya, like dan komen. Kita lupa share Indo. Bagikan nih. Oh, bagikan ya rodo share di. Iya. Jadi ero sodagare nak megang anggota reke di. Ya kebetulan misalnya ke Facebook nah. Facebook kan mega reke jangkauan anggota nah. Iya, biasanya 5.000 pengguna batasna. Jadi nak misalnya bagikan ku Facebook tak. Saya di sodagar bagikan ku Facebook tak. Facebook tak. Ya pasti namanya atau menonton Indo. Apalagi kok si tanda-tandai Indo. Iya betul. Makukuang yang kanaya si tanda-tandai berarti rodo anggota. Nah kita tahu nih rodo postingan jadi ya narodo bagikan ku Facebook ta grup WhatsApp ataupun jenis-jenis media sosial yang orang kai pakai weh. Iya. Oke. Jadi nak makitu Indo. Ita jata-jata tu nasa komen-komen tadi untuk sadagare nasa ngelo ma komen-komen maseleng atau lo malolo elong ata mani komen-komen ni nasa ko live chat na Iga Radio. Iya. Jadi Indo, perlu tu jolo informasi kalau kako sadagarin ako acara nama padenda khusus untuk ya dia soy dan lawelo jolo. Iya, elon na pura ni pilengang. Jadi rodo sadagare masalah selamani tapi masalah nai batasi wi. Itu tahu Indo. Coco. Ay malu pita Indo Tapa coto. Dek manu keseding Indo pama raku sedih cigero Iya nule pengaruh cuaca ro kapang. Ile kapang rodo maceke-ceke Pede manu ni tudun aku maceke-ceke hindari roto ya reke rodo ko ma kate cigero Napa iso batu isa yang bakang ni mama pede malah ada Indo. Iya, aku mapakuyedekan harus pa yang hangat-hangat. Iya, yang rumah kukuangnya minum jolo Indo kalau kasih tanda na wese. Yang hangat-hangat di. Yang hangat-hangat untuk meredakan, atau mengurangi. Iya, jadi kau makitu Indo. Makukuangnya waktu 30 Pak Mene. Jadi tadi manipalek sodagara di renasa ngelo bergabung kunola arwah. Sedi empa arwah dua sedi tongang. Jadi aku makitu tari mani jolo Indo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepen. Baliki para kai hari sengena watakaleta. Nah baliki para kaya di singena watakaleta. Iya. Iga tumai. Iya, kalau weni ardi kunane. Oh, ya nakapa weni deh. Ardi kunane. Mager weni Indo. Ade, ini curhat kisi Bayardi. Oh, ini curhat kan Arindo. Bagaimana Ardi sekarang?
Ya sekarang masih seperti kemarin Kak. Ini induk kalong. Iya. Manumu pare ke ngati ya? Oh, Iya. masalah hati di. Masalah Oh, hati. Indo Iya. Indo kalung meto master nah. Oh jelas. Wani bincang-bincang kasih bayar dia tapi dia mari lala de. Menengkar. Apa nak ya dia itu nak dingi bahas kue deh. Oh iya. Baik gamang kalingai. Iya. Tapi Ardi sama kukuangnya masih komunikasi. Hai dek nah. Oh dek na. Iya. Heeh. Enggak. Oh dek nali biasa na rekeng waktu tak mu pare kasi bawa. Dia mana mari gagau pawa Ardi. Iya nama Dia mana magaga. Biasa na iga rojolo menghubungi Idi ga atau Alena? Alena. Oh Alena jolo. Idi denang kai hubungi Yolo. Atau mah. Oh sakata ma. Si sele-sele Indo. Si sele-sele iya. Kalau ini saya Indo. Iga no hubungi kasih na. Adik ganggu boleh Dindo. Iya. Jadi makan na sengi dia. Jadi pak biasa na tutun ako. Di nata si bawa. Nanu reket tawe. Di na reket nanu lada si bawa. Mantan na indo. Adik na nilok bahas-bahas Malahan na lupakan. Iya. Tapi na iya di Ardi. Sebagai Kalau pengalaman. kita ni dek Maya lo bahas tu. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Kanjak na Riyardi Indo. Arwahnya lebih mageluk daripada iya. Iya. Tapi Ardi nompi sapa di? Sapa mupi. Iya, kung kami terima apa adanya kan. Aku orang aku kalau tening mataku Iya. terlalu bisa melihat dengan kekurangan kulit mata Iya. Jadi siapa tahu engkau terima apa adanya dan dengan kekurangan saya. Iya. Saya bersyukur. Oh iya. Jadi Ardi sebelum nanya Rodo, nuli maga Rodo ipahu ya. Saya gani tanah si bawa kiro. Terlalu nih ulang. Telulang. Selama Rodo 3 bulan, dek matogan ng kata padangi rekeng. Misalnya mapaku kahede. Kalau pura mah. Pura madi. Iya. Nasa ka pa mabonga kidi. Maka dah binangin nasa nang ka rebutan sa nulis makas ni HP. Iya. Oh makorodo. Kaya ka magala ka mga SMS. Iya. Jadi Iya. maka namin kita budak nulis makas ni HP nasa. Iya. Pasir untuk ka. Oh makorodo di. Berubah nih. Iya, pokoknya kampamu pa wetu Ardi, apalagi malolomu panasang Ardi. May malitamu perekin perjalanan nah. Kamu tuh matuk naruntuk pi, roda terima apa adanya. Lebih baik dari sebelum naik. Iya, maku tong. Oke Ardi. Semangat ki. Iya, kalong. Iya. Maksudnya mah kemas nomor kue deh jaka melam sebab curhat si banyak kan sama saya butuh teman curhat ini. Iya. Bisa batal arwane ga maksudnya di mata bumi Maroko butuh kasihna teman curhat. Iya. Hubungi ku 082 195 Iya. 31 87 Iya. 36. Oh 36. Oke. Kalau kebutuhan kalau butuh teman curhat kasih ya Iya. Kalau dia atas pengetahuan jadi jemput di cek Iya. Baik Indo kita sebuah gola. Iya. Buatan ke si bawa jidar. Jadi lagi. Iya. Ika lilapai. Ika kulapai. Si bawa alil. Iya. Yang mana kalau sudah negara di sama tangga semana di. Iya. Untuk dicoba 2 kilo kalau sebenarnya kening. Iya. Sudah panas masing-masing ini. Oke. Sudah leta. Amin. Sama kasih merek Mekah. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkanina sangona Ardi kunane atau podona erodo berbagi ceritana masa otore kelo kaku Iya mengurangi beban ini. Iya na kurangi reke bebanna apa na aku tane na sang Ardi kan nanutun na nomoro na pasti na butuh reke teman curhat na ko makorodo
Jadi inaro nama kukutana Kak supaya iro beban aku leleng atina. Makurang Indo. Makurangi. De kedali nama rekit Taroi. Taroi. Iya. Berbagi senang. De kedali nami bawang salempangi. Salempangi guys. Ternyata so Indo. Iya. De kedali nami reke agak seneru. Enggak Indo. Ire, tiwi ire keng, tiwi ire keng. Kokongi. 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 Iya, jadi nari bagi-bagi reke pengalaman. Nah, aku makiro iya apalagi yang kalingai share biasa. Iya, ada namun Nabila. Iya, jadi naro makadaka aja na tanula din ako misalnya makurodo, misalnya asmara makuro. Rumit landre Indo. Iya, jadi agak senar cerita makutana pigi mata ko Alina panay di mata Alina tama Indo Alina tama terima ni ide. palikat Indo. Wasapi Alina pa Indo kalong Alina pa ye. Terima ni gay. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki parakai adisingenna watakaleta. Iya, nabalik ke para kaya Macan rumah baso gidi. Macala de. Tanah mata kau ye Indo. Anu ya. Baca iro. Agi Indo blasteran. Blasteran. Politik Indo. Surga. Maksud Cina Indo. Tanah mah Cina di. Cina Korea. Cina Cina koki. Cina. Iya, Andika Kupalandro. Magaga tu mereka reban dika. Alhamdulillah kareba madece mua. Madece semua. Aku perasaannya madece toma. Alhamdulillah madece tomi. Madece toma. Ini rekutan apa je kama madece mereking iritai tapi iri lalengati ye. De. Iga na Oh, misen. matan ratu, matan rangi ko ana paya de usuk-usuk bui. Ko de sompa mengungkapkan melalui kata-kata, ungkapkan melalui lagu. Wih. Lagu Maragai naro. Iya. Sesuai dengan lagu dengan perasaan. Oh iya, tapi nama kukuangnya makan kanjak mah, makan kanjak mah. Alhamdulillah makan kanjak mua. Oh iya. Alhamdulillah kau mak itu. Kau seumpama galo siro laguku galo sih kau di perasaan. Aku di. Pokoknya aja nama ku tanah. Iya. Kada magi perasaannya kita bawa ni sesuai dengan lagu. Iya. Jadi jangan sampai waktu tanah he. Aja nah tamak. Iya, tapi lo kerek jolok malai pendapatan Andika. Tentang onaknya Rodo Yardi, konane Magi Ardi. Baru-baru mano kasih putus garo ceritanya ndak putus. Iya. Putus cinta. Putuskannya tuh. Elena iputuskan. Alena diputuskan di. Ada diputuskan. Iya, makun raya reke dek nelok Ada namu terlalu bagaimana kan itu sudah kehidupan, sudah takdir. Ala lengan nami to tawe makkuaro. Oh iya. Si Kube ini lagi si kulak kait tawe madari masarang pala itu si Chandri Meman. Di. Malalu manis dingin do. Aja nami pala lo bawon na pala nasak kapag wala nito. Ya sena master dindo. Aja namu putus asa Maega mamakun relengnya. Maega Mardi. Hilang 1 tumbuh 1000 apalagi kau magerta metoniardi. Iya lalu Ini mani mapile tapi biar bawa makada pada ceng si Pae apa si Pae itu kita tahu Si Pae di tidak memandang kegantengan dan kecantikan yang penting kanjak sifat dan setia itu saja anunya fungsinya. Tapi sekarang Indo kalingan anak muda engka kata-kata nama kada good looking paling utama. Good looking, apa tuh nero? Ero magartay nama cantik Indo. Oh, magartay nama cantik aja lo. Iya. Agak Tony ko iro na napanda magani mo sa di cede-cede. Iya, makire ke betuan Indo Nah, kung misalnya reke agar tak nato cantik na Rita tetapan reke jolo Rita. Iya kan sewa betu. Lu manu mereka yang mati roda tapai. Pede matua, pede ngangin do. Tapi nako ati Seumpama memandang kecantikan dan ketampanan apa? Kau seumpama kasih lebih ganteng atau lebih cantik? Iya.
Iya siro nasalah ini Oh. tapi pembatan hati meto tahu embok namun kacanting ka magerta tetapi na poji ko makanya meto tiye. Oh, tanya iya, sama iya. pengalaman ya Dinda. Apa mari laleng mani Dinda ungkapanna. Oh, iya 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 iya. Apa itu mama kedawai rolo aja simutanaika. Oke. Pernah pun kesiaga kaye. Iya iya iya. Apa kok 19 nama kurang? Makanya paling Andika mata jitu mancur hati. Iya iya iya. Ay de to mau senior. Mak guru to mak ro. Dede. Ya sini na indok kaleng ya deh. Kalau iya mak guru mak dengan pengalaman Oh, mana ke iya. waktu tanah. Iya, apa iya, nak kamu tuh rek makeda guru terbaik itu pengalaman. Tuh, Mm-mm. dong. Pengalaman. Iya iya iya. Oke. Pernah pun kesiaga kak ro. Kedua. Jedok di mak mengkelingelong. Ailona pura nih pas dia Iya, Ardi. Ongkama. Ardika. Iya balik mak kecen aku elong. Iya iya. Iya. Mak jumpa na pokoknya mana-mana nah dek kau pasti lengeng. Iya. Untuk Ardi sabar menik bawa di. Iya. Dia bawa kada tepaja kiba putus asa aja mau tuli anu mokot na milo doa bawang. Iya iya. Iya. Dan apa ada makan japi mati runtuh Mm-mm. Iya. Iya. Ini sifat dua di. Oke. Makasih banyak. Salam cantik selalu. Iya. Semoga tambah-tambah Oke. cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke nih, angkanin ngona Ika tahu Andika. Andika. Aku Tega. Palandro. Palandro atau baru. Master cinta ya Dinda. Atau main naseng masalah-seleng kusini Iya. naga sadagar remareng kalingai. Iya, jadi kau mak itu indak wetena sama aku kuange pataplo ni pitu menit tahe isalana tete 10 sedi. Iya. Jadi sambil ditaja-taja na sapat tete teleponge. Angkana wet tama ro do indo tapi tarime jolo di. Iya. Nape baca jolo komen-komen na. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Iye, Bapak Aji sedinge. Iya. Bapak Aji. Bapak Aji Laugi. Oh iya. 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 Magaga tu may kare Bapak Aji. Alhamdulillah, mapala-pala sa usto eh. Mapela-pela. Mapala-pala sa kubo die. Ya tapi dia mau pala kasto. Dema. Iya, jata pala kaso Bapak Oh Aji. dia macam ka kasi eh. Oh iya iya. Macam main do. Iya. Bapak Aji. Iya. Iya, iga tu may lota salah-salangi. Ring den Royano, Andika, Andika. Iya. Tawa, Mm-mm. Ardi punane Iya. 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 Magaro den cerita na Riano, Ardi sedih. Ardi makuro. Iya, mano ni kasi. Iya. Oh iya. De padangnya kada ko sabar ki Ardi. Iya. Sabar ama ya Ardi, sabar ama. Iya sabar ako. Pero pa kurong kayo si Puji nanti sa Cebu jodoh. Alhamdulillah. Iya iya. Iya. Karena sebabnya mo tu jodoh, dia na menentukan. Iya makotonga. Dia Iya. dia sengaja jodoh. Laki na la balanda ku si jodoh jadi. Aku jodoh memang nih. Iya mapa. Iya. Ajak napat pulau ugi la pada ugi. Au. Iya. Oke. Mangkasa la ugi bisa sama jodoh. Iya. Iya. Satu bunda ini dari anu toh Bulukumba di Bantai. Iya. Den apa? Dan apa? Iya. Nasi runtuh toi. Iya. Iya. Itu orang Makassar itu ya. Bunda ini orang baru. Iya. Kenapa kita diruntuk jodohnya? Iya, ya ini raya sengaja jodoh guys. Takut dia sengaja jodoh, Iya. tidak pandang bulu. Heeh. Balanda lagi na ku situ jodoh ya. Alhamdulillah. Iya. Iga pi Bapak Ji. RT anu pa Nggak tahu. Putri Tunggal. Putri Putri Tunggal. Tunggal. Iya, Bunda Uha, Iya. Mama Selfie. Iya. Mama selfie. Iya, Haja Waliana Iya. di Pasar Segeri. Iya. Iya. Pak Tawakal. Iya. Iya. Arya Galun sama Arya buntunya. Galuh. Haji M. Yusuf. Iya. Iya. Elak datai mungkin acaranya di tanggal 31 dia. Iya. Iya. Elak. Oh iya.
Mama Sati. Iya. Iya. Ira Mawar. Bunda Ira Mawar. Mama Al dan Bapak Al. Saya DP Bapak Haji. Iya, semuanya di Ya mana nadega ke Iya, pasilaingan. dan lagi pasti lainnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kan yona Bapak Haji tak dindo? Bapak Haji laugi aku bodi ya dindo. Atau mana sama salah-salah toh si bahas ini nugget sodagare epak sulapa. Pokoknya nak kena mana. Iya, jadi Indo. Iya nu kapa jolo dibaca-baca kapan komen-komen nah atau live chat na Iga Radio. Live chat na sodagare aku channel YouTube na Iga Radio. Iya, ibaca nih, Dok. Iya, baca nih, guys. Oh, iya. Tak buka ke HP ta. Kamu tuh Oh iya. Oh, sorry. Iya, jadi koma gitu ya apa pale baca di. Iya, Indo. Ini nah. Herian Saha. Oke dah Indo. Maka dina sang Herian Saha. Aja tak yo lo Indo tak. Nande mo kyo lo dai. Kita bulat tu ya. Bahaya na tuh maka dina pale Herian Saha. Maka dah Indo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu macanti aga kareba. Alhamdulillah aku Indo kalau takut tenang. Tahu cantik makan jakanja mua. Ada nak sendiri mengaku. Apa dia kalau mengaku jadi di mengaku. Iya. Aku di Herian Syaha magaga tumai karebata. Tapi udah makan jakanja madi si keluarga Iya, maka ada Indo pare-pare hadir. Pare-pare di. Salamat kimareng kalinga. Salamat toki menonton. Herian Syaha. Aja tos tok tepuhan Indo. Oh iya, jangan paldi. Iya. Apa lu tuh main do? Untung kamu stay lah kesedek. Iya, lanjut. Lanjut. Iya, selama ni menonton tadi untuk Herian Syaha, jika malokina sama seleng. Iya. Gitu Indo. Udah bisa gitu. Iya, jadi aku mak itu lanjut si Dindo. Iya, lanjut nih. Iya, pokoknya sini nana sewarga pare-pare, magaga tu mai kareba. Magaga tu mai cuaceku pare-pare Heri. Iya. Jangan tahu masa ilang kona ya. Iya, anu mi manu ka pangero. Iya, lanjut. Herian Syahare Bapak Emang. Maka dai hadir di acara nama Padenda salam kenal dari pare-pare. Iya, selesai sedih untuk Herian Syah aku elo toki bergabung mata telepon Heri. Iya, bergabung ni kunolo arwah sedi. Epa arwah dua sedi. Iya, tapi aku dega ke pulsata Pak Nawita ye de Herindo. Dega pulsana. Tapi kama WA Indo. Kau WA na. Iya. Kama kota na. Iya. Jadi nako elo ki bergabung tapi dega pulsata. Solusina bergabung melalui WA. Telepon WA. Oke Heri. Iri tete ge makanan kametoma kada tanah. Engkau rinda apa? Buka YouTube. Oh iya. Lanjut. Iya. Ruswandi. Maka dah Garindo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bugis perantauan domisili Palu. Palu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara Garo. Sulawesi Barat Astagfirullah. Salah, sorry. Ada pengkas Indo. Sampai gitu lo Indo. Iya, Sulawesi agan aku Palu kan deh bibi nama Indo ini. Kalau Tenggara Indo Kendari. Oh, iya. Agar Palu Sulawesi Tengah. Iya, sorry di. Metoko manu kasih. Palu Sulawesi Tengah. Ya madam pedamping di Indo Kalong. Sepeda cening. Lagi nading sensor online. Dia nanti Indo apa live Indo? Matan ramani di bebe. Tersensor mai matero. Iya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Oke. Tengah. Magaga tu mai kareba ku Palu Wandi. Selama ni mareng kalinga. Kebetulan ya di perantau Indo atau pas sompe. Iya, sia tau ni monro ku tu mai Palu Wandi. Nako mai teta aga to si palek ko romai kande-kandena. Tapa kande-kande sih. Iya, aga makanan khas naku Palu. Iya, lanjut. Iya. Rabania Nia. Iya. Maka dah Garindo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dulu Inka, Inka Didi, karena haseng hasna. Iya. Didi. Karena reke singkatan tadi. Kedah Inka. Inka. Agak pirendo lanjutanna. Inka lo malas sak bukan luku. Iya. Iya, assalamualaikum Inka dan Ince. Didi Ince. Waalaikumsalam. Bio Seven membantu memelihara daya tahan tubuh. Aga tumai karya basi Pak 2. Alhamdulillah makan kanjak Mua. Iya. Iya, tapi yang pastinya sehat-sehat ji. Iya. Apa jologe upak depek mata aku Indo Pak. Apa kacamata tendo. Iya Dewi. Lupa di. Apa angkamu iwi tak ceria maneng? Alhamdulillah. Ma cantik maneng. Indo cening Indo kalong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nako sodagare poratoni rekenai taya de rabania nia. Nakala cantik Indo kalau sebendo cening. Putih-putih namu ya malaka. Iya. Iya, coba nako ipak depe iro do Indo. Indo kalau na rabania nia. Kopi susu. Ada dah. Iya. Aku kasih kerupuk na kopi ya. Iya. Oke, assalamualaikum menonton di untuk Rabania Nia. Iya. Lanjut Indo. Lanjut. Syamsiar. Samsiar. Maka dah Indo. Awi. Cantik nama nang Indo Wih kan deh. Cantik mata. Cantik mata. Siapa laut siapa dulu dong. Inka. Ikan deh. Nih sama kada saudagari caki dikin bini tak Indo kalong. Lanjut. Oh Indo kalong. Pak Guru cede mak bicara ugi Indo cening. Iya. Iya lagi kasih dia tahu pernah nulade bahasa-bahasa ugi Indo kalong. Si campur-campur mupi. Indonesiana. Apa ide kan asli-asli. Biasalah. Belas terangki di Indo. Iya, kok Indo kalong gitu dek kasih gitu dek kecampurana. Asli Bugis Ces. Iya, tapi nak kalau kima guru, aku ni naseng Mama Dinol, kulipu kasih. Apa macam tu ma bahasa gila ada Ibu Mama Dinol. Iya, bagaimana Indo? Lanjut sih? Lanjut Indo. Herian Syaha. Kasih reo pemang kita Indo Maka dah kasih Indo. Iya, malulesi tak iya di. Ero poje nak malulesi. Asalkan dia mana poso Indo. Iya. Maka dai Indo tanyang emak. Iga nasang. Iya. Indo tanyang emak. Masuk naruh kapal Indo kita ni mama. Iya, Indo matoma kasih iya Heriansa atanya emak kebetulan dia pagal kasih bapak nai. Engkau paliwa. Iya. Heriansa hadi atanya matoma kasih iya mama. Tapi Indo. Aku lo kisah mama misalnya mama Selfie, Bunda Uha Mama Dinul. Iya, igapi. Iya mama pokoknya mama Mama Eca. Iya, Mama Eca. Iya, lanjut. Mama Kalong. Lanjut sedih. Iya, lanjut. Yuha. Yuha ikan jana Indo. Iya. Yuha. Iya. Maka deh kue Indo. Maka dah agar Indo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bio Seven. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Kuro kasak dana yuha Indo. Oh iya. Selamat tanggal Indo. Iya, selamat tuh. Tangkalingan. Kubaca ngaki. Iya. Taita mah. Pada cengi barang kali ngata. Maka lembeng Indo cening, maka dia bapak siapa? Karo. Dia napa ita cantik na Indo cening. Makasih lanjut tugas ke Indo. Maka lemah di. Maka lemah gigai. Maka dia Bunda Uha, maka dia Yuha. Dia napa? Iya, dia napa ita cantik na Indo cening na sabak maka lemengi. Matakan ni. Iya. Dia mana pasal saya dedi. Dia mana Indo? Dia mana over? Cahayana. Apa nang kamu tu biasa pura pasal saya Indo. Iya si badem baji. Maka dah matoy maka lemen na sa tapan na dem baji. Iya. Jadi macakkan ni di macakkan ni. Acakkan ni yuha. Nah, paitan ni cantik na Indo cantik. Paitan ni. Iya.
Lanjut Indo. Iya, lanjut nih. Kasih tahu Haikal tapi natarik ipo sana. Oke, jangan ditarik-tarik Haikal. Atau maku Indo. Makadang kakak main manontongnya. Oh ya, selama nih menonton. Iya. Lanjut. Oke. Dunia dalam berita. Angkat dunia tak hadir dalam berita. Dunia dalam berita. Berarti sini berita-berita kula lengan Lino yang kamani kue. Oh, iya. Nanti tuh maka dari luar dunia. Pokoknya dunia, luar dunia. Dena tama ya, dena tama. Tanya batasana. Tanya Nadi, iya. Oke, dah Indo. Salam sehat selalu buat pendengar dan penyiarnya. Amin. Makoto panasapai mengidi salam sehat to untuk idi pareng kalingai ku melalui channel YouTube-na Iga Radio Baru. Iya, tiga ki monroy di dunia dalam berita. Tulala berita monrin. Iya. Naku iloki sapa-sapa matu coba gay isapa-sapa naku makomen-komen ki misalnya rekeng iya yaco. Misalnya aku yasek nakalu kue. Iya bece. Ya wana kalu kue. Berarti reason ni makada. Oh, ternyata pe iya dia yaco engkek yasek nakalu kue monro. Agak nala kreasi kalu kue ndo. Mempe kaluku. Malah kaluku. Tapa? No sih pak emang. Sirun tuh nyace. Iya. Jodoh pasti bertemu di. Iya. Dunia dalam berita. Selama kita nonton di. Iya. Yang narona. Tega kita mau di dunia dalam berita. Coba get komen-komen kita pay mama kadaku. Kak mau renasanya indok kalongnya. Aku ada tujuh nah. Oke, dunia dalam berita. Aku tahu panasa saudagar ya Pak Imang. Ya lanjut. Haikal. Andre Koyolo. Disuruh ki Mandrindo. Oh iya. Tati wiren nih Andrindo kalong. Nakut loki mite indo kalong Mandri. Tati wiren nih mai. Iya. Oke, Haikal. Andre Tony jolo idi. Mondri panasang iya nako mesoni resekeng Haikal. Nako mesoni Haikal masuk Tony tindo kalong. Makaro di. Iya. Oke, Haikal, 3 tahun sekini monro Haikal. Lanjut. Terus wandi. Maka dah agar Indo. Tapada ceng baca Indo. Julo. Tai tama. Wita maro tapi dia sekedar agak baca naro Indo. Bahasa Indo. Maka dia tak kuede dengi sarai. Marang kalinge Iga Radio Baru. Assalam samain ka dan ince. Terdengi sarai. Agi setet de sarai. Dia naruis sangi. Matet de. Tendeng. Dia naruis sangi. Coba ge Ruswandi. Ama aga ya sangi terdeng. Terdengi sarai. Medei sarai. Oh. Kalau Sarah agar Indo. Sarah berarti rodo beban rek di. Beban di. Iya. Agar terdeng. Nule medek ka koro nasenge. Medde sarai. Ya, medde sarai mareng kalinga Iga Radio Baru. Iya. Makan jak Indo. Iya. Daripada nuki naga seneh reki na sesara malapi lebih remet deh na sesara tongang ini Indo tongang tak bagi-bagiannya rosa rata tak bagi-bagiannya khusus untuk Indo cenito pada ga sarana jadi tak bereng yang koro tarena kasih elo kima sara elo karo apa dia sedih gagasara my biasanya tahu itu deni lo masara elo tosi iya lanjut Syamsia Cia Bontang hadir cantik. Bontang. Oh, maka di kendo. Bontang hadir. Cantiknya penyiar. Alhamdulillah. Jangan lupa Masya Allah. Dek gagap pada mata Andre terlon nindok kalong. Pada engkau puji pada mata Andre. Iya. Terima kasih untuk yang lebih cantik na pasti na Syamsia Cia. Iya tuh ngang Indo. Apalagi na keluarga na bontang Indo. Rata-rata tuh cantik mana? Cantik mana? Bibik unggul. Iya. Terima kasih dia untuk Syamsia Cia. Iya. Naku cuaca ku bontang magagato si maku kuange de Syamsia atau Cia. Iya. Apa nama ku kuange ku studio sekarang tama pela-pela tapi marelu-relu sih. Iya lanjut. Herian Syaha. Makedai Indo macaka cuaca pare-pare mapelas soe. Malak deto. Angin kapan na sekoro. Iya. Baru budi. Ku pare-pare mapela Indo. Oh iya.
Oke, untuk Herian Syah apa kebetulan nama aku tanah kendo makadam Iya. magaga tu me cuaca ku pare-pare apa makadani Herian Syah. Makadai mapela gak cuaca ku pare-pare. Mapela. Ya berarti angka tu malaku baluk nanako mapela mapaku dendo. Esa Indo. Iya, pak balu ese Tong Indo. Iya, coba nanule Indo kalau mak balu ese. Iya. Kita ya kilo mak balu. Sini nih rumah belas soy. Tahu le meluk kita sedih-sedih. Iya, khusus untuk pare-pare to. Oh di. Tajen-tajen aku tuh mai di Herian Syah. Tata jangan tuh nih. Akhirnya aku tunggu kau di lekot ya. Iya, tarali nasa babalu ese Tuh kang Indo. Iya. Pasti nang kapag ma perluang erodo pela kesoy dindo, angka to perluang bosi-bosi jadi makan jako si wala-wala Tuh kang Indo. Oke, Herian Syah. Purato ni gamanre di Herian Syah. Iya, lanjut. Herian Syah rewa si pemangit. Oh, iya, laingi. Iya tahu Indo. Asyriadi. Maraga timut ta Indo makan. Asyriadi. Seksi yun na timut ta Indo. Magina Maga Indo. Natare pesan na ta di magay. blur sedingit foto kamera Blur Iya. Magali Indo pole jaringannya. Oh. Maka dia Asyriadi Indo. Assalamualaikum Indo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Indo, Iya. waktu itu aku kuangan ni mana di Salena Tete 12. Apa nama kan je sedih baca-baca komen-komen na saudara jadi tentri sedih. Tamani waktu na loroe. Iya Indo. Jadi Tapalaba ni kapay waktu na loroe di. Iya, jadi untuk wilayah Kabupaten Baru dan sekitarnya kebetulan tamai waktu na loroe. Jadi idi nasa sini nama selangnya terutama na supaya mengindo kalau si indo ceni. Iya, asal sadia di mana ni nasang jam wajib tak terutama waktu na loroe. Jadi nako makitu nampak pasi matu irewa paimang. Iya, baca-baca to komen-komen. Oke, si bawa nasa terima telepon. Iya. Ayo masalah-salah. Iya, si bawa jumpa-jumpa. Oke, apa kona yang mana nana sama komen-komennya ku YouTube na Iga Radio. Iya. Cina pasi matu baca-baca komen tadi. Iya. Iya, jadi wingka apa mata aja itu Indo bata telepon. Jadi pokoknya taruh bawah nih makor. Iya. Mata aja matu. Iya, jadi palaban nih jala dinda. Iya, betul na loroe. Wait. Taja nih. Oke. Kenapa bicara? Ya, bicara Nindo. Ulangan naruh ada data. Selamat menunaikan. Pertanyaan puasa dia. Dia boleh baca dia nak sama itu. Hai, mau buka kartu nih, mau buka kartu nih. Oke, selama mana kita nonton senegar. Jadi nako
Kan pada ipakuling itu mengelola informasi nadi anak ko iga udah sangi komen-komen iga setia menonton live YouTube nih iga radio baru Iya. ang kehadiana Kehadian ndo. Agar roh hadiah jadi ndo. undi matu erodo hadiana surprise atau ke pokoknya senangmu berarti hadiah indo jadi ajak nih pedani apa supaya surprise sih matu di ada kejutan sampai masa itu nih saudagar apa tuh hadiah nanti penasaran nih mah tuh aja dia rodo saudagar setia yang menonton saat apa ini tema kedai rasanya mau komen-komen komede iya pasti nak yundi goceng mah kedai mah tuh di Igocang di. iya jadi yang saudagar menonton ina sama teru sama komen-komen kita teru ya di bawah like subscribe di bawah bagikan nih ke anggota-anggota Ata. Oke. Lanjut di kapan ibadah gue jadi komen-komen baik. Dan doi sholat yo lo. Lanjut loh, bapak dia nang tadi tak. Nah itu tuh kalau kira sama. Radionya Saudagar ingat. Radionya Saudagar ingat. Dari rumah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bioseven yang telah teruji khasiat wanita hamil sangat dianjurkan nutrisi herbal warna Indonesia. Bioseven herbal kesehatan kita. Bioseven herbal kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bioseven yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bioseven
Oke, saudagar. Rewati kipai mang. Aku channel YouTube na Iga Radio Baru. Iya, tapi di Pak ore-ore Kak jolo. Iya, tapi aku kangen Pak manu tome maskernya ndok kalong. Pakai memang nak boleh-boleh tapi aku kangen buka jolo Pak menyiar ki kata iya, saran ki jolo Pak. Dibuka tuh timu aku bicara kena masker ki. Jadi buka jolo aku menyiar nih. Aku mesen nama tuh pakai si masker ya. Oke, aku teman itu sadagarin aku lo kaki majama atau lo kaki ku tempat-tempat umum rumah iga tahu ya masker saja terlalu pakai. Ayo jangan kita tarik ku sadata. Iya. Baik ku tarik sih. Pak masker ini. Kade. Masker ya, masker. Oh, natari ko matan na. Yaro do masker na natari ko matan do. Lema tingko-tingko. Iya. Nah, jadi pakai nasi konrona. Oke. Lanjut. Teganyo naro do Indo. Oh Asriadi di Makeda. Assalamualaikum Indo. Waalaikumsalam ambo. Ambo kapan? Iya, lanjut. Masa dia kesak date Indo. Kamu kasih. Iya, magaga tuh mai kareba Asriadi. Tega tuh si Kemon Redi Asriadi. Apa makanya assalamualaikum Indo berarti nih sendiri ke Makeda. Oh tomatua yang bicara apa nih sek Indo. Iya. Ibadito nih waalaikumsalam ambo. Oh dua. Si tambu makaper Indo. Makeda nih Asriadi. Lanjut Herian Syaha. Anu na ya baru ngerang nggogosok nasi bawa barle tununa. Arle. Arle tununa. Iya, nako. Iya. Nako gogosok na reke. Nako elok iman re gogosok. Daerah Tigaro. Paling mega gogosok na. Tanitiriaja mega gogosok na. Andala ko gogosok na tanitiriaja. Tapi kata Omar aku deh, kampung sang itu mah membuat gosok tahu iya. Di bawah barele tunun kok barele tunun, iya. Barele agak jolo Pak 2 rupiah tuh, barele tunun, angka barele rumah putih, barele agak senero, iya. Cocok nih barele putih jagung putih, iya. Di bawah jagung manis. Arle cening. Iya. Iya, aku Heriansyah tadi namun ro ya Heriansyah aku pare-pare di. Aku pare-pare agak naro di. Anu mi kuro pare-pare di icon na ranking atau icon na keromai. Iya. Cinta sejati. Iya, lanjut. Kalian mana? Lo nih Vika Tompo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, selamat berjumpa lagi untuk Vika Tompo Iya, maka ketemu kareba untuk Vika Tompo ku Malaysia. Malaysia. Ayam goreng. Lanjut. Rizwan Diwandi.
Iya. Kande-kande na get to palu ay go gusto mina kopi bolong. Nasura ki joka kalau ka kurumay palu indo. Iya, insyaallah. Yalo doang ka mato din ako ka dali na indo kalong. Tempat joka ke tumay. Iya. Ya di kaman antara nasuro mireke loka. Tapi di nabali itu kimaga nih. Nanti kita palit indo kalong. Iya, harus wandi-wandi. Kande-kande na kayak topalo gosok mina kopi bolong. Tapi kok kopi bolong, kopi macandu metuna kok kopi reke ngirino. Bae, dede. Kopi, macandu. Iya, tarik mai guys. Pulu reke di supaya macandu. Yero na inut ko tawin ako mani. Makin senang. Lemak doja. Oke, lanjut. Kedai agak. Oh iya. Oke. Pita nih kayak cantik na Indo ceni. Apa nama kalau mama tuh ini berarti. Jadi dia pita cantik na rek. Dia nama su aura na Indo ceni. Lanjut. Cacing tanah Yusuf. Alati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tiga ngari pole nasengnya de cacing tanah Yusuf. Iya. Oke sedih lo mameng. Yang pakai apa di cacing tanah Iya, tapi nak kok yede cacing tanah Yusuf dipakai ndok, tanya baleng ka. Wih, cewek-cewek rumengka. Beda sih bawa cacing tanah ero pada umumnya ndok. Ero ku ipakai manu bale, mameng, bale tuh naruntu, aku yede cewek-cewek, malah riang ikut cewek-cewek. Lanjut. Inaya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik namanya Indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantik namanya ke Indo. Apalagi nako pasangan nama tuan ala to saudagar. Dan yang mani di mite. Normal siri-siri ka sedia ko madepet bek kasi bawa. Ika tahu? Kahina. Ay, mano ka sedih? Insecure. Minder ka sedih apa namanya? Dikasih na, mano ni kasih. Ay pokoknya kala jauh kasih bakaina. Kala jauh kasih bakaina. Pasangan nama to lato edi. Oke, tega ngare lato nolin apa ni baju baru na. Oh, jadi lo ke masuk pajang. Si Bapak Ales guys. Suratnya mah komen-komen Bapak Ales guys di Ina. Iya. Lanjut cacing tanah Yusuf maka deh jangan lupa sholat zuhur. Oke, aku tolong aja tak lupa nasi udah jama-jama wajib tak. Ya, kau indo kalong cap cuma tuh acara ini. Napa na jama wajib nah. Ya, apa na ikan nama tuh? Manu ke kue aku. Iya, oke nih. Rabaniania. Iya. Ya, natural berjenis, baik ada bayi kan kita, oh iya. Pada mah komentar na nasang yuha maka dapat tamanan ni nasa cantik na indak cening. Ya tepan na center Cobaan ka kamera sotiku, ya pa center mama na dinuli makita mesa. Iya, tapi na terus dia wakatoreng indo. Nako ta center ta pata makuro. Nule kacamata bolo pas saudagar Pak. Silo cantik na indo cening. Iya. Oke. Ya lanjut. Mana kawan? Nia kampit Wah, mana ka? Ibaca mana setiap komen Nursina, jolo pada cek tu dako.
Wasangan kasarana incek ku lempang. Sarati. Oh iya. Sarana hatiku. Allahu Akbar, ku lempang. Ih, gemes mana kena ya? Iya, anu ya, mata Andre jaringan, ndok jadi naisang, mata Pep jadi, mata kencak jaringan, untuk lempak bela. Iya Nursina, aku indok kalong, sarana aku sebo Iya aku sebo nak. Mungkin. Dai ku kasih ku romai. Ada gaga, ada nama indok kalong. Iya. Ya miro nasangi kama kur apa nasangi kalau ke sepo endo. Ya kebetulan engkau nasa keluarga ku romai sepo Oke, lanjut. Terus wandi-wandi. Megala ada kasih saraku ya indo cening. Melo ki gama ada cedek kasih nasabah de gagawi tak saratan di. Wih, dede. Ala ni mai daing. Iya. Ala ni migay daing. Halo mi mai, pada lempak-lempak mah tuh naseng. Iga tahu? Indo cening apa desi segasaran indo cening. Malah nalena lo kasapa Sara. Iya. Iya. Sara malabi pasti harus wandi-wandi. Mana kah? Iya. Yang penting jana sarana tahu eta pasara ini. Oke. Herian Syaha. Indo capek lo kita Iya lanjut sih. Oke, Indo. Iya, atan risa dina sawote mako kuange 20 nipi to menne isalaina tete 10 2. Iya, jadi laban yona dua elo kelong ya rengi sodagare mapamula na sang elo kelong na didim pratama ama keda Tea Masara sebagai single baru na sendidim pratama di ama keda Tea Masara. Iya, jadi ro sodagare anak kok detelo Masara aja na tasapa Sara. Iya, aja na Sara na tahu tapi pikir-iki. Sara tanah sendiri. Oke, lanjut. Menyusul teta Ilona ina Farfanda si Baneno mak dapat baluk manu nato gaya. Pak baluk manu nato magaya. Maraga rindo. Teta ni gaya. Misalnya nak pak baluk magaya tahunna. Iya. Maraga rodi betuana. Pokoknya tangkalinga bawan yang naik roda elok kelongnya. Iya. Iya. Tapi na itu nareke sebagai ciri khas nareke ko balu-balu reke tawe. Magayay. Na ko lo ni loka meli reke tawe. Nangerani tu makada. Ku kira na semelimanu korodo magayay taun na. Berarti na iseni na si seni reke seba sodagare. Pak sebagai ciri khas nareke nyaro dendo. Ciri khas di. Iya. Oke, jadi kau make tu Indo. Iya. Betul na sama kau ngedaplon ya saramen na isalnya tete 10 2. Purala beton yona si are-are baca-baca komen na sodagare ko live YouTube na iga radio baru. Iya Indo. Iya, sambil na itajeng icapu na ilonge. Baca-baca ton yona komen-komen na sodagare ko channel na YouTube iga radio baru. Jadi nako iloto kina sengi baca-baca komen-komen ta. Komen-komen ni sodagar. Oke. Iya, jadi Indo. Iya. Engkane tak patete telepo kasi Kana, yaro ka pamata jeng may tendo. Iya, itarima ni jolo di. Iya, Indo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabaliki para kay di sengan nawatakaleta. Iya. Nabaliki para kay di sengan nawatakaleta. Ya, iga kita mai. Biasa. Biasa. Pole-pol mandi? Iya. Nenggelis pale. Nenggelis. Wana ku polman. Magagatumay kareba ku polman?
Alhamdulillah, kariba made semua, indok-indok cantik. Alhamdulillah kalau kariba madece-dece mua. Kalau perasa atas Ya, terasa makan kanjak mua. makan jangan toma perasa atas di. Iya, alhamdulillah kau makon itu. Iya. Pura ni manreso wana. Pura na silalona. Silalona di. Lagi berduka kak ye. Lagi berduka ki. Iya. Men agar dong, iga tahu ro. Tanteku. Tante tadi. Kutege. Kami Polman. Polman. Oh iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya di. Iya, indah. Oke, turut berduka cita juga di untuk Wana. Iya. Iya. Oke, Wana. Desi sedih gagu baca-baca nak komen-komen taku live YouTube na Iga Radio. Iya Pak Dek, pemenonton. Oh, dek pertama nonton. Oh, dek pertama nonton. Enaron na pas are baca-baca na komen-komen, adik gagi tak Wana. Iya. Kurang tamat telepon, kurang tamat telepon ya. Nah, bagaimana nonton? Oh, oke. Ya, uta aja kita ngatur nama komen-komen. Iya. Iya, Wana. Iya, igana pelota salah-salah ngiro. Pareng yolo Andika Subah Mansur. Bapak Yusuf Podo Subah Ibu Hajam Cina. Iya. Saya Indo Pito Wak Gola. Iya. Haji Baru Wak Sandro. Ina Subah Lato Iya. Mama Pidi. Mama Selfie. Iya. Dauha sama Bapak Sape. Iya. Saki sama mamanya Saki. Saya Iya. Bunda ini di Den Naba. Haji Amis. Iya. Dan Iya. Haji Waliana, Subah Iya. Ambo Iga, Pak Akbas, Ambo Iya. Tuo, Mbak tua. Di Iya. Putra Jupai. Putra Jupai. Ya mana nana. Dek gaga pasti lengan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala banyo na sadagar patete telapo pertama tak dan repekasina tajam mulai dari sesi pertama. Iya, tama bergabung. Masalah di kebetulan lagi berduka toi. Oke, pokoknya idi nasang mewakili sadagar Iga turut berduka cita tadi. Iya. Jadi Indo. Iya. Ya naku iri sengi reking wana di pasti na macanti naku ipat dambangi reking rodo wana si bawa ka ina ak pole pacore napa kendo kalau koro dek gaga Tan radi. Iya, coba na kasih kamu tuh kasih koro tuda sifat duai monro na kasih tuda masoro masuleka. Iya. Pesan dari kasih tuda soro masuleka. Iya, jadi kau makai tu Indo makan jaga ipat terus si jama-jama ngidi. Iya. Magani rasa rata. Terima si patete teleponnya. Patete telepon we ajo lah terima di nasabah patete telepon biasa na erodo. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Bantu di para kaya di singen nawatak kali. Iya. Nabantu ki para kay di singan nawata kalewe. Iya, patawakal pleo para kasi Iya, magaga to may kare Bapak Tawakal. Iya, alhamdulillah makasih mah. Makasih mo. Alhamdulillah kau makasih semua. Iya. Ya mapala-pala si cuaca di Patawakal. Iya, mapala sih. Kama ka Bapak balu sa de bolay. Oy, may gara siwa yo boraya. Iya, di. Wasa dek gaga patawakal. Magay. Indok kalau ngelo lemak balu. Tapi patawakal milo kameli. Iya. Oke, patawakal. Igar lo ta salah-salah ngipito tao. Iya, na sila na labo. Wana. Iya. Kati Bapak Jilogi. Katoy Pauding bersama Ibu Bunga. Iya. Bapak Sape bersama Mundauha. Iya. Bapak Haji Mama Isuk Kudu. Iya. Bapak Jantina. Putra Keke. Iya. Bapak Tatang. Iya.
Bapak Tahap Muda. Bapak Tahap Muda. Iya. Iya. Bang Haji Nur, Mama Selfie, Iya. Pak Dolar sama Indah Peter, Mhm. Bapak Maji. Bapak Maji. Ya mana-mana Iya, dari ya Bapak mana-mana. Sulaiman. Oke. Ya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laban yon nak patata telepon kedua tak patawakal boleh play over ke si Iya. nulis sibu-sibu ka pamaku kuangin dok mak bisa motor atau oto kan. Iya, jadi nak soda gareng ka ke motor tak ma kebong. Iya, atau marotai. Iya. Apa nama puraton rek ngukiri motor aku ke rumah indok. Akin nama tu nak pole malur gaba. Mata si anu rek ni gaba ku galunge ora dada. Tapi nak ko pak agak senah nuna pak tawakal. Iya. Naroro. Namu tahun na bisa itu. Hah? Namu tahun na. Kasi na jangan tahu na pak. Ikan maro tak toki pole mano. Oh, laitoy. Di. Jaka langsung na semprot. Khusus untuk anu ya Rodo. Agak senang motor si bawa oto. Iya. Ya pokoknya kendaraan-kendaraan tak. Iya. Oke, lanjut patete telepon ketiga. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kaya disingin na watak kalewe. Nabaliki para kaya disingin na watak kalewe. Ya. Iga tumai. Ya matu kasih mama al kuberarue. Mama Al makasih kuberarue. Mama ta Indo. Iya. Maga sinang kang kasih nah. Masih sedih nyawa emang kali nggak kasih. Iya. Mama Al de to pas sedih gagawi to komen-komen aku YouTube Indo. Weh kapo na? Entah. De apa gagalam Ramadan? Oh, ya mi wenin na rumro. Tos alo ko po le bolana kaela. Oh iya. Sibuk-sibuk nih apa Kak Ela di? Sibuk nih. Sibuk nih. Insya Allah tanggal 31 di. Iya. Iya. Acara na Dindo. Iya. Jadi nak bi mana kita saudagar? Adok-adok. Oh jadi nih ga bola barong kona. Jadi nih. Elok man itu pe iano. Islekai. Depa ha. Nakok jadi nih lo kan masuk leken dok kaleng Ya. Hari anu pi tangga telupo pi sedi. Oh iya. Oke itu pe tirantang. Oke Mama Al. Igan pelota selesai ngero. Ya selesai nyon nak patawakal. Iya. Apa yang mirwang kali sempat wang kali nga yang mana-mana na ya aku retama. Iya. Ya mana-mana na. Terus Reto Yela Tajinur Bapak Taha. Iya. Rete Kak Ira Mawar. Iya. Terus kayak Cak Kebutu sekeluarga. Iya. Terus ada Katoi Kak Cici ku lantai 2 garate guys. Kau nak ke Cici ku studio Oh kami ga. Iya. Lo kayak mesa ngekak bongga manu. Lo situ pe mandala lapang. Iya. Iya selesai pi botingnya mana. Oh iya. Katoi kaina la silongila toe Bapak les guys. Iya. Retoi we gasana wa bola silongin dok Peter. Iya. Ini to si Pak Dua di. Iya. Yang mana-mana nana di pasilayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laban ina sangona Mama Al ku beraru Indo. Iya. Jadi kau gitu Indo. Iya. Sambil anu si jolo patata teleponge mata taja si kijolo untuk patata teleponge di. Sabar kijolo mata aja nasaba. Ilo sikit baca-baca ku live YouTube Nega Radio Indo. Iselingi wina sejolo di. Iya, jadi mapamula na sangona. Iya. Engkau nak sabar kidi untuk patata telepon biasa terutama na bunda ini ku pondok goyang. Buni jolo jalan kote. Iya, engkau ku ide naseng
Nursina ajak nih rodoni Nursina. Kan ni ona ke Herian Saha Indo. Oh, asal dari Nursina. Pura ni ona Indo. Pura ni. Iya, aja nih Pak Maka Kuri. dia aku nak Nursina ro. Ay, dia bisa ndalaban ni. Oh iya ya, apa baca deh emang. Iya, nah. Maka deh kue deh. Wah, yang kai sarana Indo ceni ku lempang. Oh, ku lempang. Oh, ternyata iya. Jadi rasa dagaring kebetulan seding kata tamak ku hede maku tanah makeda Herian Syaha maku tanin ndak makeda masih single yang berdua ya. Apalagi penyiar Iga radio baru macam Minggu Wita. Iya. Jadi ropa ku tanah ta onak puran di Bali onak di makeda engkan aku lempang. Hoax. Oh iya. Dek Indo. Dek to tanah sakak lah dek di. Oh ya berarti oh iya. Jadi saudara menirek simpulkan ni sendiri. Nulis si kampona gaisa saina la to saki. Astagfirullah. Diriku masih single Indo masih single. Iya. Depa. Oke. Tapi saudara menirek miseng. Fokus sih kasih na yolo Indo. Iya. Oke lanjut. Harpia Indo. Tiga? Harpia. Oh iya. Harpia di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam harpia. Harpia pangkat 2 ya, pakai dua nasa makada harpia. Iya. Maga ketemu kareba harpia. Iya. Tiga Kimonro harpia. Tiga Kimonro. Lanjut Sindo. Iya. Engka Samsia Cia. Makada haga. Baca tu. Makadai makan jak toiri ta penyiar se di Malebu se di Masulapa. Salam sama Dembaji. Ya jadi rumah aku tanahku ya tega Malebu ya tega Masulapa. Maragero udah Masulapa Indo. Masulapa tingkat-tingkat. Kau Malebu Bundar ini? Iya. Masulapa 4. Kebetulan Indo Cen ni Masulapa 5. Iya. Iya. Maya magar ka betuan na Masulapa di atau Maraga Hasadagar. Coba iro neseng ege makada Masulapa Indo mapakuhe. Tanya nasinya rumah tingkat-tingkat. Tak tambah cedek padis jangan Indo kalau kasih pak makuramu pa nuna. Lanjut. Engka Sindo harpia kasih Sindo. Iya. Makada cantik na penyiar Bella. Terima kasih banyak. Dek gaga pada mata Andre lo nindok kalong. Iya. Iya tapi maka dia gay indok ceni untuk kena bici namun dia nak keda sodagar pak macam cantik matoka gay nasengia makro. Iya. Maka dia makro indok ceni sodagar. Iya. Nasogo kau ne. Sodagar nasogo kak. Iya. Jadi wakui siro. Iya. Lanjut. Darwis Masa. Makada assalamualaikum. Darwis juga? Masa. Masa. Makada assalamualaikum. Agat tu kareba Indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kok kareba takut tanang. Darwis makan jakan jamuan. Iya. Aku ini maga gato situ mereka kareba Darwis. Makan jakan jato maga karebae. Tapo do makecek to mana sengati edi. Politik ero Darwis Indo. Adik narawis sengi. Ya lanjut Sindo. Iya. Engkasih Roswandi. Ini na baca Indo. Maka day mama saya kasih na wijato beru Indo kalong. Salamku ogi to bone mare bare weka domisili Palu. Oh iya, mare wekae domisili Palu. Iya. Madam pendamping Indo kalau dia pak na Laila tuh sedih bahasa. Iya Indo. Iya, kebetulan lagi ogi. Tapi manutus bone. Iya, makanya ogi to bone. Oh, bone. Boleh bone. Oh, iya. Tapi kan mondre niku Palu. Mare wekai domisili Palu. Iya. Pokoknya kena sama kukuangi ku Palu atau ogi toma asli ogi bone. Iya. Pokoknya masalah mana nginaseng Ruswandi ku sini nasa dagare mareng kalingnya melalui Indonesia streaming. Iya. Melalui radio El Jaya FM ku radio ku daerah
Atega Indo. El Jayadi Bone Indo. Bone, aku daerah Goa Makutopa melalui radio Baji EBFM. Iya. Sibana Sebulu Kumba melalui radio Matahari FM. Maselama nang Roswan Didi. Iya, Ko di manang. Lanjut. Ya, engkau na harpia tapi natari ipesan Indo. Jangan ditarik-tarik harpia. Penasaran ki. Iya, lanjut pale. Nule ka pangede natarik pesan Indo. Mesti ka mali jalan kote. Iya. Jadi nak engka titip dong. Iya. Lanjut. Engka pika tompo Keda Indo aga si kubungi. Musim aga si kubungi. Oh, musim agi kubungi. Boting. Oh, musim boting di. Iya. Megalandre boting. Maigala de boti kasi kuhe de de keda kumi bungi. Saya diberu boti maneng. Indo kalomi masih menunggu. Nah, kalau ke beru Indo kalong Indo. Iya. Tacicek gila tenda, tacicek gila tenda. Iya Indo, kada aku mau motor kita. Iya. Tiba-tiba engkai tak kododo kayak palang untuk menghalangi. Oh iya. Tacicek gila laming. Iya, joka-joka si matu. Tudak boti ni tahu Iya. Terus keda emagapin ang tenda na to sindo cendidi at taja ini sadagar. Lanjut. Begitu sini ya Ji. Lanjut. Iman Muhammad. Makada odaiku manang iya macanti. Iye, maga kindi. Tas ada sabar. Tas lang mana kak kusinin na fans na i-radio Iga FM. Salam persaudaraan semuanya. Boleh naku ihas malipukasi. Boleh ihas malipukasi. Iya, Iman Muhammad iya setia tuh na sama komen-komen ya deh. Iya, jadi mata matu ide daftar Indo. Makada iga mana matu runtuh hadiah. Iya kan iundi matu iundi. Iya. Termasuk aga Vika Tompo apa na setiap live streaming ki angka tutup komen mata di Indo. Iya pokoknya mata mana list ya mata mana daftar nah tanya mah blacklist. Lanjut. Iya, lanjut Nur Hidayah Indo. Makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indo cantik. Semoga tambah cantik selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangga satana sangidi dai takku romai wa anakku Polman. Iya kabetulung anak puratoni tama. Iya semoga tambah cantik selalu. Makoto papai mengididi untuk Kak Wana. Iya lanjut Indo. Kasih harpia Indo. Makada live tutup kiga. Iya live tutup ki. Nako engka Muhammad tu nako dia mau gagal halangan pasti na live tutup ki. Jadi untuk harpia pasti na komen tutup toki. Iya. Oke, lanjut Sindo, engka alam Ramadan. Makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Nabela Indo ku macahaya manitapan Indo. Iya, mato kok cahaya ilahi reke kenai. Cahaya ilahi. Iya, apalagi nak pada tuan bidadari Indo kalong jadi. Aku natapa nih cahaya. Wih, dede tuh lemita saudagar. Ya narpak tanerangan rek ya Indo kalong agina ge naseng itu elok-elonge buah-buah malindrunge. Mabonga mas saudagar mabonga ma. Tonga-tonga ka kita. Amin sama kada saudagar pede na. Kan naraliu pede na. Iya. Indo kalong gitu loh. Aku buah-buah malindrung itu Indo. Iya, pokoknya paling makan jai metona reking erodo kok malindrunge buah-buah paling malindrunge. Oke, pada tau Indo kalong. Ikan deh. Dah kita. Lanjut. Harpia Indo. Pakai emot Kedaga. Meraga. Ya udah kayak cup-cup Meraga. Telop-telop nah. Itu coba gak? Dia bisa ngapa. Oh mak pakai. Oh kira di. Tereti loh Indo. Oh kira. Iya. Pokoknya makura nasang emotikona nasa di. Iya. Nule maketi. Cau ni maketi. Jadi tepa gambar amanin akhirnya kira. Iya. Pokoknya cium jauh toh untuk ide harpia. Lanjut Sindong ke alam Ramadan. Makada odaiku sifat dua maga pita lau mai bolaku mak dani ka alam dan alin. Oh iya. Iya, namun sedihnya mak dan itu Pak. Wih. Iya tuh Indo. Idi lo kami kapan tuh nama lepet tau loka dong. Kok iya deh loka. Iya.
baik kumi mabelai boleh bolana Bapak Salam. Bolana Kak Ani Hamsi, bolana Mama Tika, iya, si bawa tega piro di kampus di. Ya bolana Bapak Haji Yusuf. Oke, lanjut. Insyaallah nakon kabetul nadi. Apa kebetulan masih kolin dok kalau mato. Iya, masih kolam mato di. Engke si ta indo Inaya Umar. Maka da Indo. Entreki mai pacore joka. Ai jakna kapan dok? Menangkah. Sahabo kita tupu. Jadi Mam joka. motor ni kapang. Iya, mam motor kidi. Jakni joka pak Warada. Main nako malisik-lisik re kengin dok kalau jok loka koromai. Iya. Letuk nama tu. Langsung. Oh salah. Iya, aku mage sana wendoro. Maku kuangi ka malisik-lisik indok kalau ni. Nako joke main re ku pacore. Letuk nama tu bolana ka ina. Marah garin. Body gitar ni di. Tepa Iya, kera di tepa langsing tepa mako jok kasih indo kalong. Iya, tapi nako pura ni manre ku bolana ka ina indo. Iya, apa nako romai khas ugi mu pare keri Andrena. Khas ugi mu pa pokoknya pada reke ko bale nasu, bale tapa, pokoknya mu perus di agero makan jamu paren reko romai. Iya. Khas desa di. Iya desa masuk nama koro. Tapi nako pura ni manre indo nako lo ni i parewa indo kalau anu mani. Napaso guys na soro mani. Na soro mani jadi maguling-guling mani kasih indo kalau rewa. Iya. Jadi indo Cina pi jole baca-baca di apa na terima si jole petet telopongnya. Iya indo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 Abaliki para kadipina watakkalede. Baliki para kaya di singena watakalewe. Iya. Oke, den terima kasih nata aja bunda ini tapi sabar to kasih. Adina anui. Adina pede teleponnya. Iya, udah setia tau. Apa takai? Kenapa lo dia? Terima kasih banyak di kesetiaan bunda ini. Iya. Terima kasih to. Iya, ku iga radio lagi setia apalagi ku den naba. Iya. Magaga tu may kareba. Alhamdulillah, kareba makan jam. Alhamdulillah, aku makan jam. Aku linaba magatosi. Loki mana jalan kote, noni meja salari mendek pacore pak mabeli pacore nanti. Iya. Mega majalang kote ko Pondok Goyang Indo. Mabeli aku pacore, aku angke macawe ma. Dek me tupu. Kampona me tindo tak dia. Iya. Tempo ji. Iya, jangan kok ki masalah selang. Terutama lo kide nada. Iya, spesial jolo. Iya. Ya. Kami lagi tapi. Iya. Lagi baca. Iya. Kami wa ilo. Kami purta. Iya. Kami anak ini. Iya. Kami nenek. Iya. Mama selfie, bapak selfie. Iya. Bawa bapak saper. Iya. Kami bapak Gilaugi. Iya. Sama pasangannya. Iya. Kami Ani Hamsi. Kami Bunda Amina. Iya. Semoga cepat sembuh. Oh iya, amin. Kami Putra Kete, Iya. Bapak Haji Yusuf bersama Bunda Jamsina. Iya. Sini anak yang Ya, mana. Iya. Iya. Oh, sebab aku lo kaki bot dia kan Umi Maret kiro silong bapak Semang. Iya. Oke. 24 jatuh ya monitor. Oh, 24 jam. Warada. Hindi na matinrin daw. Pero dapat apa ti Romi. Iga senaw na. Umi Maret Umi silong Maret. bapak Semang. Si bapak Semang. Sekali na bapakku. Kubo dia. Iya, Iya, Umi kibot dia Maret. lo na pasae bos dia. Oh, Mga wala. iya.
Iya, sini-sini anak yang kayak marang kali ngapa gora deh nah beli minum kopi. Oh iya, teh burangi. Are metoni 50 Ayah, nak Tony mai dia jangan nak kopi buat di popes nah. Baik, deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jak meto sedina aku pelak ke sona seirina. Iya, si antak metor ya kayak di. Agero? Iya, HP WK pengen dok. Iya, jadi aku mak itu alami. Iga ngarik na merung-merunge. Iya. Dendre pana merung-merung. Dendre pana merung-merunge. Itarime pe pak merung-merung ama sih. Tarima nih. Halo. Jolo deh puterimen dok ya. Tarima nih guys. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Na para kaya di sina sedie watakale na rekorinumi. Ako erinong. Naurai la sai montori watakale de ku irinutoi. Iya, Secara teratur. Iya, iga tumai. Iya mahe kasih wa gola ku sakura indo Wa gola ku sakura. Maga ketume kareba. Ya alhamdulillah kareba made semua. Madece semua. Alhamdulillah. Ya. Madece toma. Iya. Iya. Nanti ya rasa indo. Mete mah. Ate ke indo. Ya buang kali. Kau pun tak tahu. Iya, agak lo takutan aku agola, aku tanah ke indo. Agak memang lah waktu tanah detet bisa pak bebek kayak. Kami indo pita tak. Oh kami. Dema ya nih rodong. Ya. Apa nak tutup misek dena. Katutu kesek dena. Iya. Apa kau indo pita setia tuh kau agola. Para lo ya ku tanang. Masalah na yarti lo maku tanang agak yang lain daripada yang lain juga bisa. Dede. Apa pura metoni anak nano kasih Andika. Iya. Karena master Nadindo. Ya roban sana Rondika master. Iya. Indo kalau maku to. Dewa gola kasih dek gaga. Dek gaga. Karo. Iya. Agak pi. Iya, yang miru kapal nak tanam. Iya, yang miru. Udah kita mana lagu? Kanelona. Kana? Oh iya. Iya kana. Jadi maga kipai. Ama selesai nih. Oh. Dek pagawin pagawin ko ay taman. Ya mana-mana na nakapang Ay, mga mana-mana. dahil ni Tiroy na. Iya. Yo, elo man yang kalinga. Iya. Iya. Salamat kipay pa jog ka jama-jamatas pa dua kido. Iya. Mamare nareki puangnya sengaga kalarti. Amin. Dale maiga. Amin. Mutkuto paro sa dagar remana. Bawa kerunai ga. Iya. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indo. Iya. Awatena sama kokong 50 ya ruamen nih. Tahi salana tete 10.2. Nah pada semua biasa nak acara nama pada indak kan latu matu tete sedi. Iya, berarti siaga mani menit, 2 mani menit. 2 mani Indo. Iya, jadi aku mak itu madam padam pemani kilo kaku saudagar Indo. Ya rena sengilokmu pa bergabung terutama kena sebunda wuha. Ya rena secapa na nomor na 7444. Iya, madam padam pengina seng di Indo kalong si bawa Indo celing. Apa na batasi ki wetu Indo? Iya, Indo celing ga Indo cening. Iya. Iya. Apa tu maka keseding elo Indo kalong si bawa Indo cening si bawa ngaki lato matu subuh-subuh aga. Iya. Tapi angka ya sawatu. Tapi jangan tolong kata tetani ku harapun api tu macuk kenan nasaba. Kamu pa cara-cara lainnya. Iya. Kamu tu talas dindo. Iya, nasi ngeki. Mbak Cici. Iya. Kata matu acara na gogoso. Iya, jadi sebelum na iputara ilongin dok. Angka jolo seleselengi apa na terorama kak matu ku sekolah. Angka Reski Amalia. Si bawa Pak hadirin ku manyala. Iya. Salama mana kimareng kali. Salama kimareng kali ngadi. Untuk Pak Abbas Makuto Pak Desi digaga mak komen-komen. Desi gaga.
Dia kan di mata mana? Oh, di sini kena tama. Sibuk-sibuk ka apa? Ya ro sedingo tau ke jakama empe-empe namon ro Pak Abbas ya kiring lo kamai. Jakama Pak Abbas lo karo ya kiringan. Dia sengaja mon ridosa ngape kiringan. Iya. Jadi ita baca-baca tuh jolo di komen-komenan dok. Sebelum nama si Maki. Oh ya. Rus wandi-wandi. Makda. Engkau masih pada engkau naga ambok kana tak tu. Agi asa ngambok kana Indo. Ambok nana asa kabar. Oh, ide pagaga. Oh iya, begitu pa mana bila. Demen to pagaga. Oh dek pa. Mas jujur ikasih Indo cening. Oh iya. Jujur rek di Indo cening. Tapi jadi aku lain panas ngin Nursina magai. Di rusai. Bisa. Apa tiga ngare maling informasi Nursina Oh jadi aku lain pak dek madi. Dek main dek. Dek ma. Daje kamai di makada dek man na yaro kum romai makadai iya si anu kak rekeng. Si Poji kak Reke makoro ceritana. Dek. Dek ma. Oh, dek panang kenapa daki makada upoji kindi. Dek. Dek. Masa dek? Oh, dek. Kenapa selalu ada berita-berita seperti ini ya? Oh, iya. Masang hari ke pura ni makada endi upoji-poji ki. Oh, dek padi. Iya. Oke, lanjut. Fika tompo Fika tompo makada. Oh, Indo. Iya. Pada pura ni manreso. Manreso. Depa. Iya, magi nang kasoy lo yanre Fika. Kande lo yanre, mien andre telok ga. Tapi ko Indo cening ulu bale na poji. Ko na Indo. Iya. Depa pura mandre Pika. Pura pemantu menyiar. Iya, napaki lo kamandre. Oke, ajak total lupa mandre di Pika. Iya, reso ki supaya magalak-galak ki makareso. Lanjut. Inaya Umar. Makadai jadi langsingi. Iya, jadi naro ajak lalu kasih suruh kajo kalau pacore. Nako nule gandek-gandeng indok kalong, gandek-gandek decengi tapi ya to siro gandek-gandeng indok titi ame motoroy. Apalagi ku mangotoy. Mangotoy wade ma pas seimbang ma. Seimbang Dia mana tutup masker mata nadi. Anakku mangotoy ka indok. Sebelah kanan indok kalong, sebelah kiri dembaji. Jadi seimbang. Iya, lanjut. Terus wandi-wandi. Akada. Kalau panjang umur kak, insya Allah li suka kutana ogi. Mau on the way baru, jumpa sama Indok Cening, Indok Kalong khususnya Wak Denu. Oke, amin. Tapo dong, kama tuh umur nagai malampe untuk terus wandi-wandi. Iya, lagi li suku tanah ogi Indok. Alo sih untuk si bawa idi. Jadi taja-taja kidi untuk terus wandi-wandi. Insya Allah angka tutup itu nasa ku studio patega kina solok-loka. Lanjut. Fika tompo Akada. Lisi pe memakutan indok makada indok purani pada purani mandre. Angka naga nandre pure pasadia aku tuh main. Aku engkana. Meluncur nih. Iya, lete nih lete nih maida itu mandre. Iya, dek gaga pecok-pecok tapi nak to si Poji tak rekeng. Namu rekeng cobe-cobe miandre. Nako aga. Engkau mau telok naga. Kamu telok nadi. Iya. Oke nih, jadi kau makitin dok. Makan jadi kapan aku masih mani nasaba capu nih tak komen-komen na sodagare. Terima kasih mana sini na sodagare menontonnya maku kuange pada hari Sabtu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Iya, terima kasih mana di sinina partisipasi tak si bawa sinina kesetia tak ku iga radio ama muarek kamana ki kasih terhibur. Angka mana ki Mario Renu menonton si bamareng kalinga ku iga radio. Amin. Untuk tona sasinina sodagare lo mau bergabung terutama nasang ke Udina bunga na Udin. Ya katoni ko romai anca tapi nulai anca kayak lo ke ma foto di Pak Mai ka boti mai ka tong
boting Indo. Iya Indo. Iya. Musim nadi. Musimna. Iya, ternyata naro kasih teh nak kasih malanu he. Pas solo. Iya. Oke nih, jadi kau mak itu Indo. Tapi ero terutama Indo pastina para lo doangan. Ido akamane rosini nas botim parruena sama kukuange. Kamane rekeng menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke, jadi kau mak itu Indo. Makan jadi kapan aku masih mani di? Iya. Madam pada petoka untuk pahmu taraga. Iya. Jadi iya Indo kalong. Iya Indo cening. Masih mapole para yang kalian ngata maneng. Ibali bare seleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.